أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathanda. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Iqiniso lizofika noma lafika amanga ashabalala. Ngempela amanga angeke amelana neqiniso. Hey bafowethu. Yabona njengoba ngidlala izaza kanje. Ngithwele nalelo kuzana nale sport engisithwele bafowethu. Ngiphansi kwalesihlahla lesi. Hayi bafowethu ngeke konake. Bafowethu ma-Afrika mahle. Abakhonza uJehova. Angiphinde. Abakhonza uJehova. Athe amaNazaretha wona awasamkhonzi uShembe. Ahlukene kodwa akhona asakhonza uNyazi. Ngiyazi ukuthi akhona ayangitshela. Angazi ke noma bakhona yini abakhonza incwe noma bakhona abakhonza uLonda, ubaba uLonda noma bakhona mhlambe abakhonza ubaba uRev Mpanza noma mhlambe bakhona abakhonza ubaba uPhakama. Kodwa ngiyazi ukuthi abakhonza uNyazi basesekhona. Lalelani ke bafowethu. Laba abathi bona abasamkhonzi uShembe sebekhonza uJehova. Hayi bafowethu bekungcono nisakhonza uShembe. Angifuni ukunikhohlisa. Bekungcono nisakhonza uShembe. Yabona njengoba senigqumele ngale kuJehova. Hayi bafowethu ngiyanitshela. Yabona njengoba ngigqoke lelizaza leli nalesi sigqoko lesi. Sengishoda ngemask kuphela. Ngifaka imask. Ngiyayibheka la endlini ngiyibona imask yami ukuthi ngiyibekephi. Uyabona umuntu okhonza uJehova. Mina ngifuna ukuqinisekisa namhlanje ukuthi uJehova akuyena uNkulunkulu, akuyena umdali weinto zonke, akuyena umdali wezulu nomhlaba, akuyena umdala weinsuku, akuyena umdali wezilwandle nakho konke okusolwandle. uJehova. Uyabona uJehova? La ekhona uma ngabe wake waba khona ngoba mangifunda umbhalo uJehova into engakazi bekhona. Uma ngabe ngempela uJehova ekhona ngifuna ukukutshela ke namhlanje ukuthi uJehova uSathane. Angikuphindele. Uma ngabe uJehova ekhona ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi uJehova uSathane. Ngizokunika izathu ezenza ukuthi ngithi uJehova uSathane. Uyabona la ekhona ushoda ngalelizaza leli engilifakile. Ingakho ngenza le video ngigqoke kanje. Ushoda ngalelizaza engilifakile, ushoda ngale sport lesi engisifakile. Angithi yabona? Bese la enqulwini eshoda ngenhlalo bathatha. Noma ngiyibeke ngithi phecelezi ushoda ngesibhamu noma ushoda nge7 star iOkapi noma ushoda ngeRambo. uJehova la ekhona. Ngoba emhlabeni kubole kunje umsebenzi kaJehova. Angikuphindele. Emhlabeni kubole kanje imisebenzi kaJehova. Uma ngabe ungangikholwa, vula amaHubo 18 uye kuverse 8. Ithi uJehova wabonakala ephuma intuthu emakhaleni. Umuntu okhipha intuthu ngamakhala umuntu obhemayo. So ngalezi ayikhathi ke labo gwayi labe sibathengayo namhlanje babengekho. Ugwayi wabadala esiwazi ukuthi ugwayi wabadala insango. So yiwo ugwayi wakudala ke loyo. Kusho ukuthi uJehova wayenzani? Wayumhuqa wensango, wayebhema insango. Akuyena uNkulunkulu loyo. Owayephuma ilokuzana intuthu emakhaleni, ephuma umlilo emlonyeni, mayeqeda wabonakala esegibele phezulu kwengilosi endiza. Hayi akuyena uJehova, akuyena ke umdali ke loyo, uJehova ke loyo owakhandwa amaRoma. Uma ngabe ngempela ekhona uSathane lesikhuluma ngaye. 2 uye encwadini kaJeremiya 25 verse 27
uJehova utshela abantu ukuthi mabaphuze badakwe bahlanze bawe bangabe besasukuma. Ongafuni ukuphuza nimtshele ukuthi uJehova uthe uyakuphuza nokuphuza. Ngaya amagama unikwa ilokuzana inkezo ngenkani enotshwala ukuthi akaphuza adakwe naye. Akuyena umdali wezinto zonke loyo. Akuyena ke umenzi wezinto zonke umvelinqangi loyo. 3. Mawufunda lapha encwadini kaGenesis 18 wehla nayo uzothola ukuthi uJehova wayengazi ngisho noma eyobhubhisa abantu baseSodoma naseGomora ukuthi bangaka abantu abamkhonzayo. Yingakho uAbraham eloku embuzile ukuthi mawobathole bewu50 uthi ngeke ngibabhubhise, bewu45 ngeke ngibabhubhise, bewu40 uziyofika kuphi? Uziyofika ku10. Still uthi ngeke ngibabhubhise. uJehova onjani, uNkulunkulu onjani ongazi ezweni lapho abantu abamkhonzayo bedalo uye ezweni elidalo uye. Akuyena uJehova loyo, umkhulukuthi nje kaNkulunkulu oyigqokeli okwaluzana wento oyifakela izaza nesport, oshoda ngemask, oshoda ngenhlalo bathatha, oshoda ngelokuzana ngomkhonto nehawu, oshoda ngelokuzana ngeRambo i7 noma oshoda nge7 star noma i3 star. Akuyena nje umdali wezinto zonke loyo. Okugcina sengivala mawuya encwadini kaGenesis 19 uye lapha ku30. Encwadini yabaLevi uthe izingane zingalali nabazali bazo. Encwadini yabaLevi awunalo ilungelo lokwembula ubunqunu bendodakazi yakho noma okwembula ubunqunu bukayihlo wena uyindodakazi. Kodwa mawuyifunda lapha ithi uLoti walala namadodakazi akhe amabili waze wawakhulelisa, omabili athola izingane kuyise. Mayeqeda uJehova uyawabusisa lawo madodakazi. Namhlanje kunezizwe zakwaIsrayeli ezibizwa ngalawo magama alawo madodana layo azalwe lawo madodakazi kaLoti alala noyise emphuzisa utshwala. Cha, uNkulunkulu ke loyo bafowethu. Akuyena ke ulokuzana umdali wezinto zonke loyo. Akuyena umondli wemihlaba yonke lo thina amaSulumane esimkhonzayo. So mfowethu, dadewethu, mangabe usakhonza uJehova awuzama ukuthola omunye uNkulunkulu. Bakhona la eBhayibhelini bawu7 including yena uJehova. Kodwa awukhohle uJehova ke uzama ukuthola omunye uNkulunkulu ngoba hayi uJehova uzokudukisa mntana sekhaya. uJehova yonke lenyova demo ibona, yonke lenzuka ayikeyi, yonke lengqube evango ibona yenzeka la emhlabeni. uJehova unesandla kuyo. Yingakho ngilibeka ngembaba ngingahlonizi mina ngithi uJehova akuyena umdali wezinto zonke. Akuyena uNkulunkulu. AmaRoma athe mangabe ehlela iBhayibheli athatha uNkulunkulu amnikeza igama lomuntu wrong. Akuyena uNkulunkulu uJehova. Angeke uNkulunkulu avumele ukuthi emhlabeni kumosheke njengoba emhlabeni kumosheke ngakhona mayiqeda bese athi simkhonze. Simkhonza kanjani? Kuwuye ositshela ukuthi asenze wonke lamanyala la engwabalayo. Angaqedi ngisakubalele nje ukwenzani utshwala, ngakubalela ukuthini, ngakubalela ukuthi wayebhema insangu, ngakubalela ukuthi wabusisa abantwana bamabhastela abazalwa amadodakazi alale nobaba wawo. Uyayibona? Angakubalela okuningi. Ngiyakutshela ke mfowethu, ngiyakutshela mntana sekhaya, uJehova umkhulukudu ofanele ukuthi ugqoke lelizaza eligqokile, ugqoke lesigqoko esigqokile bese ufaka imask ungabonakali, bese uphatha umkhonto noma uphatha isibhamu noma uphathe i7 star noma uphathe i3 star. uJehova ke loyo bafowethu. Mangabe wena usakhonza uJehova, thutha lapho wakhe khona, usulahleke kakhulu, ubungcono ukhonza uShembe. Uma ngabe ukhonza uJehova usulahleke kakhulu muwashtawa, ubungcono uyikhonzela uJesu. uJesu ungcono kunoJehova ngoba uJesu akakaze atshela abantu ukuthi benze lento lezi uJehova athi abantu abazenze. Hayi, angibonge ingane zakwethu, benginibonisa nje bafowethu ukuthi hayi konakele ingane zakwethu. Yabona lo Jehova lo la eBhayibhelini, hayi akuyena lo mdali uAllah umvela kuqala, umdali wezinto zonke thina esimkhonzayo. Akukabi yena bafowethu. Ake nikhethe omunye futhi ngoba bakhona la eBhayibhelini bawu7 ngayo uJehova. Ake nizame omunye, hayi uJehova, hayi ngiyamkhipha. Mawungamkhiphi wena qhubeka umkhonze kodwa ube wazi ukuthi nje uJehova uSathane oshoda ngeimpondo mangabe enganazo. Angibonge.